ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯤꯡꯃꯤꯟꯅꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯈꯣꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯐꯅꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯑꯥꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨꯅ ꯌꯥꯔꯛꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯎꯄꯥꯏ ꯁꯨꯡꯂꯩ ꯂꯩꯇꯦ ꯈꯟꯕꯗꯀꯣ ꯀꯥꯏꯔꯤꯉꯩꯗ ꯄꯨꯂꯞ ꯀꯥꯏꯔꯒꯅ ꯐꯖꯅ ꯁꯦꯝꯕꯅ ꯐꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯦꯕ ꯀꯨꯝꯍꯩ ꯌꯦꯡꯉꯒ ꯃꯄꯥꯟꯅꯤ ꯈꯟꯅꯔꯤꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯅꯣ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯁꯤꯡꯕ ꯁꯨꯝ ꯇꯥꯟꯅꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯖꯅꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯑꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯅ ꯂꯩꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯟ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯤꯡꯕ ꯃꯤꯅꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯀꯣ ꯁꯟꯃꯥꯟ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯁꯛ ꯈꯪꯕꯤꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯤ ꯍꯪꯒꯣꯏꯅ ꯆꯠꯄ ꯀꯤ ꯇꯨꯀꯠꯆꯅ ꯆꯠꯄ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯍꯟꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯁꯤꯕꯨ ꯀꯅꯥꯅ ꯍꯧꯗꯣꯛꯏꯒꯦ BJP na puthoi ba khoi ki one nation one election ki bill se puthorak pasina khoi ki Congress ki khoi ki CLP leader Akrami Bo Bin Harris se khoi ki hauzoi thoi ba Manipur gi ongoing crisis se divert tongna bagi damang ta puthorak pa bill amakani harba bill se khoi ki last hour da puthorak pa kanu oi bani na khoi ki na thaina bani aduga Manipur India gi oina leiri ba khoi ki unemployment youth sing si issues na thaina ba puthorak pa bill amakani hai oza kai habini masi matang da ai ham tere viewers ma khurumjari masi matang da ai jini masi hoi hojiki potsi akhoi kano se akhoi BJP gi one nation one election si Manipur gi wathok na thaina bani haibasi Congress na haibasi masi Congress na haibasi atopa state gi masi tholakte Manipur gi Congress haiba tare ko MPCCI sidagi tholakpani masi su sum khangba matam da akhoi gi ko akhoi gi man si ko tropda Hani Honorable Zaibu P. Aduga Congress ki President akhoi Honorable MLA Megachandra gi ani si ki thokpa mal tasengna one nation one election haibasi masi election gi electoral reform ama moina honarakpani tasengna masi oigadra oirodra natraga masi moina puthroiba bill sida as it is yagadra yaroidra haibududi sagi hana mkhoi gi parliament la loktu ki base member kuntrama thoina saba akhoi joint parliamentary committee amada adu examine moina yengjelangani na haibudigi sagi akhoi atopa party masa yam leibani na mkhoi gi su yauge na haibudigi moi member kuntrama thoina saba joint parliamentary committee am semgre maduna mokhagi modality mayam se moi soidana semani sigi matangda akhoi na hygienic budi kai akhoi na khangba yabji kai na da akhoi election habasi punna pangthokpa election si akhoi gi parliamentary election general election haiba tare ko all India gi na pangthokpa si asi khakta oina tawi atai sti ngasagi state ki ko matam hoi ahambada moina haibasi 1952 ne 1957 ne 1962 ne 1967 ne se punna pangthok me tanja matam chana dana adaidi sagi state ki kano nakoi gi assembly sing dissolve togiba adum sum yaungnar ko digi masagi mai matang si chana bangam gi dawni adu masi moina maram mayamum pi adigi topa kanguna so dum haibe yawe do masi sumana punna pangthok ko budi sagi ko khoi gi national khoi gi general election ka punna pangthok ga state ke mayam sina tongan ba matam am da ete cluster na mai pangthok ko bhagadra maram de kai no da national issue ga local ko regional issue ga si ngasi khandu khong khangde na election gi mo ki mihut khanba matam da ko sai mapung phana khanba ngamoidra haiba gi chingna ba siam lei adigi hojiki moina paisa changdaba matam mangdaba haiba hoi amarom da harga di madusu moi gi joint parliamentary committee na di soidna khanarani adugum kwai maroi budi kai no haiba matam da sai khoi gi masi khoi na electoral reform se ma tawbugi di mathau ta yana khalle maram di kai no haiba matam da koi maroi na moina khanaba matam sta khoi gi local self government hai tare ko administration at the grassroots level se masi ngai khoi municipality panchayat ki yauna khana doriba panchayat natragana municipality lakuma matam sida to pa state de comment tarong godom khangde hojik khoi gi state tadi asi matam chana pangthok tabagi pot se yam leiba adigi mo khoi gi chingda thamai ba khoi gi district council ki election je namjal laga sum thamba district council ki election je comment to ga matam da moi se hana sahi ahum moi madi hoji manga ra gano ko mal ko adu mokho gi sigei thwe ethok ko se comment to ga matam da ethok ko matam da ngasai ge khoi gi hill area committee aya ba si yaw godam hill area committee na aya ba pi dra gi ethok ko si yati tha taruk chi ethok ka dri ne adu masi gum masi kai hena khangan da adu ge state ki issue la ko matam da de khoi gi ko government na chingda
डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के इलेक्शन से तौबीद्रे है असेंबदी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के इलेक्शन से हौजिक चिंगदगी कारइबा MLA सिंह साब डिस्ट्रिक्ट एरिया हिल एरिया कमिटी से हिल एरिया कमिटी की रिकमेंडेशन याउद्रगदी मसी येथोप यादेबा तसेंगना डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की इलेक्शन तौदबिसिदी मसागी मखोगी चिंगदगी कारइबा मखोयना तहनदबने अदमा तौना मसी नमदना तहनबम संगे मरमदी कनोदा मसी डेमोक्रेसी ग्रासरूट लेवल दुने अदी पंचायत इलेक्शन तहनबम मथौता अदी हौजिकी को म्युनिसिपालिटी इलेक्शन चे तहनबम मथौता अदुना तसेंगना हंदकी मतंग से आम कन्ना खनरक मतमसिदा सिगुम अखोगी इलेक्शन के प्रोसेस से को मसागी पुन्नबु तौरो अमबु तौरो मसागी इलेक्ट्रल रिफॉर्म से खनरिङैसिदा मसागी मवत तान खनरगा इंडिया के लैरिबो इलेक्शन से को फ्री एंड फेयर ओहेननबा अदुगा मसागी अखोगी को मतम चाना चाना पांथोंनबा मसी मोय खनबम थोई अदु मदुदी आयोजे ओइगद्रा ओइरोइद्रा मसिंग सुब्रा सुदब्रा हाइबुदी तसेंग हाइतागदी अपोजिशन नत्रगना कनो रूलिंग के वा नत्रे सिदी ngसागी बिल दो मोय पुन्ना खनगरमनिना मखोय कंसेशन ओइना यानदना पॉइंट सिंग पुथोगा दम याम लाइन पास तोबसु याबो कोनी हजिकी प्रेजेंट फॉर्म सिदा नत्रगसु हजिकी मदुदी ओइनी ओइरो हाबिगी वादुदी आइना थोइना थमजनिंदे अदुगा आई मसी खनबा मतमदा आई अतोप सुका है लाम संजनिंदे अदुगो तबुदबो हजिक याम लुवा अमा को खै ngसागी सुमाइना हाइरेबा वन इलेक्शन वन नेशन से BJP की टेक्टिस ने मणिपुर की इशू डाइवर्ट तौननबा हाइना मणिपुर की कांग्रेस ना हारक मतमसिदा अखोइना हंगनिंगम याबा हंदकी मणिपुर की कांग्रेस ना मणिपुर की इशू से पुखनना मकैदौग्रगे मखोइ सिगी डाइवर्ट सी तसेंना BJP की वन को नेशन वन इलेक्शन सिना मणिपुर की इशू से डाइवर्ट तौरिब्रा नत्रगा मणिपुर की इशू से पुखलहौदबगी डाइवर्सन से असिदा पीरिब्रा जे अखोइना हंगबा याय नहानमक को सिदैसे याम कन्ना नैनगरे मरमदि कइनोदा मखोइगी हंदकी फम्मिबा बजेट मनु कनो सेशन मनु सिदको सागे अखोइगी कनो के अखोइगी इंडिया हाइदि ngसाigi भारत से नतेको ngसाigi मागी ब्लॉक इंडिया ब्लॉक हाइतारेको इंडिया ब्लॉक के आदा प्रोटेस्ट तौदना अदगे अखोइगी मणिपुर की MP मसामक आदा वा ngangirbani नत्रा सि मरकसिदा करी पुथोखिगे मणिपुर की लेबे इशू से करीनो इशू से मखोना अर्थ खंगबदौना सेंटर कनो बीजे कनो लागा प्राइम मिनिस्टर लागा इशू से सॉल्व तौबियो हाइबगुंबको अदि मखोगी साइटिगी ए सी तौरगदि फगदबनेना या हाइब लेतबा अदि मदुदा याम कना हाइजगदबा ओजा को सैगे दुदा सेम सादन लेबा कोई ऑनरेबल MP अमना पार्लियामेंट मनुदा वांगांगबगी खुदुम चाबा पीगदबा अदु मपान थोलगदि मा प्रोटेस्ट तौइ याम फजना दम हाइ सेफ मणिपुर सेफ इंडिया हाइना को याम फजना खोलाउजे लाउदना मागी चंगंग तोकुदो फजना चंगजली मागी पॉइंटेड क्वेश्चन याम हंगौवे हंदा को अखुना सो हाबने पॉइंटेड क्वेश्चन हंगबियु पाखुम सोइदना लाकनी हाइना को अदुबु सागे हंदकी कनो से हंदकी सेशन से यामना मरे येनबा ओगिबा को मरोइना सागे कोई अदानी गी देगा तो यामना तौगिदना मतम से मांगिदना कोई मणिपुर की इशू ददी खरा गई ngangargasu yam ka hen kupadi ngamgidre adana sigi tanjasida saigina hajinin bidi hojiki issue ani se yargadi mari leina handaba phai mamdi kaino da BJP gi one nation one election habisi moi mamang adi hairaga lakrabani koi masi soidana tawbani adana manipur gi wathok sina tongan ba mani adana manipur gi wathok siga hojiki leiba one nation one election siga mari leina bisu phatte adu tasengna nahan मोइना कनो द तौरिदुनी अज अंबेडकर की मतंग पेंदबगी दमक्तदी साइ नहान प्रिविलेज मोशन पुथोए अदुबु अखोना जदुम हाइजबदुने साइ अखोगी प्रिविलेज मोशन से अखोगी को ऑनरेबल अमित शाहना ममांगदा कनो द अखोई पार्लियामेंट की फ्लोर द ngangiba wa हजिक मपान द ngangiba wa मानदबसे पाला अदुदी माजे ओइदब ngangiबरा हाइदना अखोगी मसी अखोगी को प्रिविलेज मोशन अमतंग मसी कनो सी करिगुंबा अम तौबिरमगे दे कोई प्रजा की अपेन बोय गदबने मरम दि कनो द ngang याब नते अदना सिगे मतंगदा हाइनिंग कनो हाइजब मतम दा दो ngasai मागे सोशलिस्ट सेक्युलर हाइबदो याम कन्ना दि चंगिंग दे अदुबो अम कनो से को कोई कनो से फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हाइनरिबा कोई को बाबा साहेब अंबेडकर की मतंगदी आइना हाइजनिंग बसी तसेंगना अंबेडकर सेमब कॉन्स्टिट्यूशन नत्रे हजिकी लेरिस हजिकी सोशलिस्ट एंड सेक्युलर वहीमक्सी प्रिएम्बल द याउरिबसी अखोगी कनसे को अखोगी मयामना हजि लाइदौना लानरबा
Ambedkar semamba constitution di matu aidi yaugdabra an khale adu madu gi hena chap chabadi di khoi oza university gi oza leibani na oza na soidna hena ingondu gi hen mamu ta na khangane an khanjai adu taseng na hada gadi khoi issue sima changchen matam da khoi ko confuse atna ba praja sing se confuse atna ba adu ga khoi gi oiba Manipur gi wathok se hai tare moina di wathok hai bisine ne am nawai tawse madi chi wathok natti Manipur ki na mitei da lan tar pani ngasi ngar amak moin hare dine ko akhoi separate administration phangna gi dang tara annihilation of the Meiteis is required hai bisi na mokhoi si mokhoi gi ko mitei muthat pa hai bisina mokhoi gi separate administration gi pandam ni khongthang kan si yongna na ba lamben du ni hai bisi mo claim to ba hora bane si gi tanja si da Manipur gi wathok ka hai na ko thaitok na bhona ba du ko taseng na Manipur de lai ba yam major community ama hak ta maru pung na mat mang na ba han na bhona ko matam sida khoi gi ko keno kangbuna khoi gi ko congress ki hoji mako ori ba singsina ko na thai ba du ko mkhoi na ko khoi gi national issue de na hena changjan ba sa ma hoji hai du ne ba one nation one election ki khoi phata bu si kai no ha ba matam da punna tawra bani na national issue na hena mang gi dana namjan gi dana khoi state ki oi ba natraga regional issue sing je mang gi da hai bu si chingna bu ne mo lai adana masi mak lai bani na du mkhoi su khoi gi ta seng na ha ta ga di ko khoi gi hoi chumi India si mkhoi na ko kano da asuk sang ba si da mkhoi na major portion si moina sasan tau dana la ko ni moi soi dana sasan amon na tong ngong ni adu oi ba ta ga so ngasai ge khoi gi lai ba kano se khoi gi regional gi issue sing si jo khoi moi da kano to ni ga du ngasai khoi na habi gi spokesperson habi gi India si ko khoi gi kano se khoi gi nation khoi gi am nation amani ka ha ba se mase ai mai gi yajanin de mandi kano da India is a union of state ha ne India is a nation mayam na pullaga seba kano ne ko federal structure ne to ta bu khoi America ga admaina di ko pura federal obedi natte do ta so India is a union of state ha se constitution da yawjari bene state mayam si pullaga India se semani ko ha do mase unitary union kano di natte ba na ta seng ha ta ga di khoi congress ki mindset ta adigi hojiki ko kan mauna habibi gi mutung na BJP gi mindset ta lai se adu ba ta mo se pangken khena ba na te national party sing si khoi gi regional gi ko oiba keno se thoina khanda ba tige state ka se ko thwa ni ngomong ga thwa ba adu ba je ka ga se ma tara thong na ping na le ga na state sing je pixel la ga na state ke power lai tra ga na khoi je he na khoi gi sasan to bu nungai ga da ni ka na khan ba ko adu ba gi moi mindset ma lai bra adu na ta seng na ha ta ga di koi ko moi na tawu matam da koi gi regional interest se ko se koi khara kanu ta honinge adu ta seng ha ta ga di Manipur de je koi gi regional party ha je amna ko matho kanu se koi gi mating thong na hingba ngam da bani na ma se koi loina mak si state se amam da ha ta ga de koi si ko national party da ko je ko nga da na ko koi tang je da na koi praja mayam se loina mak lai ri bani aduna mokoi na koi gi national party gi hong na bi ko koi gi national interest ne hen lui hadna madu khan gi bata tar gadi madu ko yam labuk thi oigani adu ko ki lai riba issue ani sidi ai di mari le na janing de state ki issues na to an bam ni adu ga ngasai gi ko gi one nation one election ha badu di mokoi na ko ko gi JPC 39 members ki khan grabani na madu da ngasai gi hen na mapung phana nei na bi raga moi loina ma gyana badu puraga hoji ki lai riba electoral system simadi am thuna semdok ko madi mathau tare mathang gi election gi manungda madu akoi madu akoi semdo haning busing do akoi na akoi gi taram kunthra ma panchi natna to badigi so ai soiduna ko kari gumba akoi public opinion haigedra madu madu lobi raga de am hena phagane na khali ai ham round de isma one nation one election Manipur gi political autonomy da effect wani khanbi bra masigina karam disadvantage or advantage lakani han khanbi masigi se ta se na ta ga de ngi sa haiju do hoji mo ji bill gi stage ne ko moi am kan khane gi ne hoji ki ona na hai bi pa to mai na hoji si am maroi na moi na to ri si kai no do mo se khoi gi tam si ko khoi gi moi na to ri si article 82A harga clause 1 to 6 mai hapsang gi to lok sabha gi tam ga state assembly gi tam ga manhan gi to ni ado masai is specifically hari mai kyam cheng na ha ga matam da local body tari municipality ga sai ge khoi gi ko panchayat ka di yauk de na masine ba sa khoi do masi yahom da su change ba ko adano si khanari ba kunthra ma panchina kupna khanaraga tawom change du ga ta seng na ha ta ga di Manipur khakta gi wa na te sai na ha je ba do
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯖꯅꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯖꯗꯕ ꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯔꯤꯖꯅꯦꯜ ꯐꯣꯔꯁ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯂꯩꯇꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤ ꯃꯉꯥꯏꯅꯦꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯅ ꯁꯨꯝ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ BJP ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯈꯨꯝꯃꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯣꯏ ꯃꯥꯏ ꯈꯨꯝꯖꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯤꯀꯣ ꯃꯣꯏ ꯃꯁꯦꯟꯁꯤ ꯁꯨꯝ ꯌꯦꯠꯁꯟꯅꯔꯒ ꯂꯩꯕ ꯑꯃꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯖꯅꯦꯜ ꯏꯁꯨꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯤꯀꯣ ꯏꯈꯟ ꯈꯟꯅꯕꯤꯗꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯃꯁꯤꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯗꯣ ꯋꯥꯟ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯋꯥꯟ ꯅꯦꯁꯟ ꯂꯩꯔꯒꯁꯨ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯔꯤ ꯑꯣꯏꯔꯤꯒꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯁꯦ प्रजागी इशू करी पुखत्पीरिगेबा सिनेबा अखोइदा ख्वाइदगी वाबसे मरमदि कइनोदा मखोइना पुखत के हारोगसु मो यारोइबा मरमदि कइनोदा दे आर नेशनल पार्टीज मोय अदु यामना लिंगबा लीडर दे अखोइ लेइते अखोइ ए हाइजगे को हानिगे ऑनरेबल इबुबी लेरिङैदा याम मथौना लेबा थवम तवेबा मरमदि कइनोदा मोइना पीस टॉक तव मतुंगा मोय लीडर से मणिपुर दा चंगके तवंदु चंगनदेबा सेंटर ना हाइगसु चंगनदेबा अदुबु ख्वाइदगी ngakpa amadi ko akhoi ceasefire agreement se manipur gas lairam madigi ko without territorial limit se lokthokhraba matung desu makhoi gi designated camp sing se manipur gi manung da loi thammeba asidi ma kadai chakrageba loi thammeba manipur manung they are allowed to take taxes illegal taxes on the national highways on the goods manipur gi praja se moi summaga saabane bauji loina mangna hojik so du mangai तसे माय तागदि सु पुसलको मतम द कंदन नति सु दो याव बे मिसिंग टैक्स खोम यानेबा कनो नेबा डिपार्टमेंट हामग सब मानेबा सु दो याव मिसिंग दुना लोयना मको सु तौरे नत्रगना इलीगल कनो से अखोई लाउथोके तागदि लाउथोइबा मिसिंग से सिना लेजिटिमेटली को अखोई से गवर्नमेंट समायना मसक खंगबा कनो मनी हाइदना मोइसे तसे हाय तागदि को रेस्टार तौबो सब माने गवर्नमेंट रेस्टार तौबो सब माने दो मोइना अखोई प्रजादगी टैक्स खोम यानना ऐसा अखोई अदुनी हारे अखोइना चाइबो दे अखोइ दे मुगुमनी नै अखोइ टैक्स बिबुन थोयना अदुबो पुलिसना हाइबो मतम अखोइना खंगबदि मणिपुरदा इंसर्जेंसी ग्रुप से मंगा तरुक खतनी लेबा अदुबो गवर्नमेंट के रेकॉर्ड दि निफु यांखै लेबो निफु यांखै की टैक्स की हेतने चलंगदुजे अदु तसेना हाय तागदि सि अखोइ रीजनल के ओइबदा अखोइ चिंग तंग के ओइबसे अखोइ समाय तकना अखोइ से अखोइ चै इसिंग लेमिनरबो कांगु गातनी मसे अखोई मरते लेबो पोजि करिनि नंगसी बगु ताइनबि नबा पॉलिटिकल पार्टी जे नेशनल पॉलिटिकल पार्टी न काय दखोन बेगेबो अदु नबा ngसाइ गे अखोई को कनो हाइजे मुखोई इंटरेस्ट का अखोई स्टेट के इंटरेस्ट का खेनेजे अखोई रीजनल पार्टी में लेता हे से करिनो अखोई कोइने लेमिनरबने अखोई समान खनबा याबरा को अखोई हिमिनगदबने अखोई लेमिनगदबने हाइदना पॉलिसी पुथुकबा याबा अदुबो मखोइदि अखोई लीडर सिंगसिना फनयामना हारो तागसु आगे पोतनु यारक्तगदि उपाय सुंगै लेते अदुने लेवंग साइ हाइजिदो पार्लियामेंट मंग ngangan रग मपान द थोगो लाउदो पेनदबगी लाउबने बदु मा के दबु यागे खल लेगदि मता थुकपिरे हारन कि गाव तोनि लेकि नान ओजान पनबिरे को आउटर गिनो ngang दो जा ngang दे हारे को ngang हेबा कई nganगे मिथै गिदम तदि कनो पिगरे MLR पिरे अखोइ चिंगिना 371 C पिए सिगुम वही जु 371 C जे मणिपुर काय बियाबा लेजिस्लेशन नेबा असि याम सौगलगा माना nganगिबा आई मसे ngasi बौदा कनागुम अमना जि पिकअप तरो कतै नि पिकअप तौ देबा करिगिनो हजिकी ख्वाइदगी लुरबा तंजासिदा स्टेट के पोत ngang देदना को अखोइगी स्टेट की लैबा चाइबा मई से मुथननबा अदुगा अखोइगी को कम्युनल हार्मोनी हारिगिने कम्युनल हार्मोनी से हंजलनबा वा अमत पंदे मोता माना 371 C सौगलगा ngang दु करिनो 371 C से इट इज वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट को इंस्ट्रूमेंट है अखोई मणिपुर से मचे तानब चिंग तंगगी सुम खाइदोक डिवाइड तौरकोसे होजे हाइसिनि न मइगी हिल एरिया कमिटी की मथौ जे कदौरिगे मोइ तसेना तदि मोइ द पिरो मथौ जे खरदनि अदा होजिकति मोइ जे को पूरा को से असेंबली विदिन द असेंबली दंग मोइ तखलेबो होजे होजिक तौसिनि ने चिंगी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल इलेक्शन तौंदबजे करिगिनो मखोना अयाब पीद्रगदि थोक सुंगा यादेबा मोइ अयाब पीद्रग मसे प्रजादो लाथोपराबा ए समाय तौना अखोइ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल तौदबसे अखोइ समाय तौबनि सिले जे लाथोपराबा मोइ जो सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन ना अमा पीरगदि अखोइ जब लौगे ना गाइरिब्रा अदि सुम खंबद को कारिंग पुलप कारिगने फजन सेमना फबगी पोदम ख लाकदोरे कुमै येंगरगो मपानी खनै जि कइनो कमाइ तोइनो दे असिंबा सुम तानरे मसे अखोइ रीजनल पार्टी मथोगा ए अखोइ दिसे अखोइ मणिपुर की प्रजा की से अखोइ मतिक चाना लैबा अदुग लोनो लोनना अखोइ से यामना मपुंग फाबा स्टेट अमा ओरगा इंडियन यूनियन से अखोइ यामना लिंबा मीनसु यामना अखोइ को सम्मान तौबा हाइतारे को यामना मसे खंबीबा
यामना की हंगोइना चतपा की तुकुसना चतपा स्टेट अमा ओहेन सिएना हाइबगी वाजिबु कनाना होदु इगे मसे हाइजबुदो लेइतेबा अमुदो सीजफायर एक्सटेंड तौदे लोइनमक लेइरे जगा जगा मनुंग से सी होजे हाइसिने बसे होजे तसेंगना नहान हाइबे याबदको मोय हंगे स्टेट इशू ने जो मोय इथोरे को मसे अखोइना ह्यूमन राइट कमीशन थाबज दम हाइरबनी अदो मसे पार्लियामेंट तौदन फरे स्टेट इशू ओबा तागदि होजे सुमाय तौदना मपानदगी इलीगल इमिग्रेशन की पोदम यावसले नार्को टेररिस्ट की पोदम यावसले मसे मपानदि संगपनि अदिगे बर्मादा को म्यांमार दा लान होबदि मसे पोत तो कने मसे स्टेट इशू नतेना स्टेट ना बदो थेंगबो ngam स्टेट इशू ने हाता दि करी की कनु थारे सिक्योरिटी एडवाइजर करी मोय हापे चीफ सेक्रेटरी मोय करी हापे स्टेट गवर्नमेंट के लेबा अखोगी चीफ मिनिस्टर करी पावर दोथे अदि थाजलिबा सिबासिंग कदो थाजलिनो कदो थाजन बनो बतो तागदि स्टेट इशू ने हातागदि सिगुम्बा खुम्बा हंगबा याबो क्वेश्चन जे मसि पुथोपिबो मसंगेबा तुमिना दम लेगा एस पादु दे अदु हारे अदु आदि ब्लेम तौनरगा अइना सकपा इसेना नुंगाय नंगा सकपा इसेदि नुंगाइते हायदना भाबोक सिंसिदा ओन भाबोक दि इसेयानि मामदा तानिंग दबै पोदम ला कतोरे बसिते नोइदा सपिग्रो हायदन नै अनिमकी न सक्सि उनिंद्र हाबि पोदमा लाकपगी फिबम लाकदोरे अदुना हुजिक तसेना हायदारगदि हुजि अखोगी इशुदि नहांगरांग नहांसि को सो कुइना तौरेबा अखोई मिते मयाम अमा मपान थोक ngam बसे इट इज ऑन नेशनल हाईवे से सी अखोई स्टेट सब्जेक्ट नते यूनियन सब्जेक्ट नेबा नेशनल हाईवे बिलोंग्स टू द सेंट्रल गवर्नमेंट बसे करी की दमकता कनागुममतन क्वेश्चन तो विधि से करीगिनो राज्य सभा के एमपी ना क्वेश्चन तो भी तारे लोक सभा के एमपी ना क्वेश्चन तो भी तारे अदुना बखन अनपेंदी दो मदुदा इफेक्ट ओरिबा एमपी दर वांगांगंद्रे इफेक्ट लेतबा मीदना वांगांगे अदुना दि मंगोंदे दि पांद्रबनिना वादो पनबिरमद्रे ओना तैना नागालैंड के ओना पुखतबि ले को नत्रोदा नागालैंड की ओना पुखलेबा नागालैंड की ओना इशू ओना पुखतने लेरे अदुगा अखोगी लेरिबा नेशनल हाईवे सिंग के सेप ओदिसे वाय करिगि दमते मसे यूनियन ना पाइरगा करिगि दमते नेशनल हाईवे सेप ओदबनो हाइबे क्वेश्चन से हजि जो हंगदेने पार्लियामेंट के मनुंग दसो हंगदे मपान दसो हंगदे बोथ पार्टीज ने मसे तुमिने ले नान आइदे हाइजेबुदने नान गवर्नमेंट याम फबम तोमेबको अखोई सुमाय तौदना अखोई एमएसटी से होय ऑर्डर दु बदे एमएसटी को वापन दे को कनो लंबी ओपन तौरने एमएसटी गाड़ी चलले मी कनाम तुंग बिदिन तो से तो विनो बा चेंबी यो बा यस माय तुंजे रकने बा से परे दु खंग कांदा तौरकने बा हौजी से अदुंगाय ने हौजी काम प्रॉब्लम से हौजी मोइना टेस्ट अमा तौदोरि बा हौजी मापान दा को आसाम दा हौजी ट्रेनिंग तौरिबा आईआरबी पर्सनल सिंजे मखाद पुथरकनी मथक पुथरकनी हाइदन को अंगांग सिंजे आद चचरिबा मी सिंजे मसगी को अखोइगी यामना नर्वस टेंशन न मत लेहल्लेबा हौजी नमोन पुरोने अदि तागदि कदबुगी सिक्योरिटी तौर कदबु सिक्योरिटी न पुरकदोइनो लंबी से सेप होहनबा यादब्रो आइगे इनाते सम सिपाई थंबद्राबा सिक्योर बाइजे अदु नतेबा अदि तागदि प्रजा सिंजे सेवन सिक्योरिटी तादि युम खुदिमक सिपाई पीगे हाइब्राबा एनवायरनमेंट तो फ्री होहनबा तारे क्राइम फ्री होहनबा तारे मखोइ कनो तौबा तारे कनो सिपाई अजाम थाजंगिबा लाख अमगी मयादा योरमनिने परेंग साना को थंगना युंगबदा आ योरनिने सिकरी गिनो अदो हौजी मुखुगी को लाइफ ऑफ दिस को 2000 रिक्रूट आदत कनो तौदिसे मसी हौजी को लनाई अतिगे को हाइबगुंबा आदैना मखा पुता आइदि मफम मा थंग को सी गवर्नेंस लेतबा गांग जो खै नैना बने गवर्नेंस के मतंग अदो मसी को मफम मा थंग को प्रोजेक्ट तौजी केनो बा एक खोम थिलगा थबक तौबियोबा आई सी तौदबा यादे सी तौदबा याजे दो पियोबा नान कुकी जो मी लेते ताग लेतबा कांगबुना करिगी चतप कदबि थिंगिनो एफआई पाबियो खुद फाबियो मोय लेय ना चोंथोरे ना चोंथोरे मी को तब पान तौबियोबा नान याम फजे अखोगी को सुटी थाई थादे ना तौबुदुदा कनो कुड फेस्टिवल जी सुटी लोथोकरे हाइबा हाजिनबा मी अनि दु मथकदि कनो पाले एफआई पाले से हम फै अखोई को प्रजाना मचु याम पामजे दो अदमाय तौदना ngसागी अखोगी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर बु थ्रिटन तौरेबा मखादा चतपा यारोय कायना हाइबा थ्रिटन तौरेबा ग्रुप तो गवर्नमेंट सु लेते हाबजे कइनो हाबदो मोय नाथोक याना नो गवर्नमेंट लाइन एम पीबनेबा लाइन दो मोय लौद्रे अखोई लेयेन मोय चोंथोरेबा हे क्राइम दो इन तौबनी हाइना चोंथोक तारदि करिगी बुक तौदबनो खुद बुक तौबियोबा अदो मसी तसेगा हाइतरगदि अमना अखोगी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर थ्रिटन तौबियोबना अमना नेशनल हाईवे सेप ओहनदबगी अमा नेशनल हाईवे सेप ओहनदबसिना
central government gini mana tahu betul NI pan kira NI nak tahu lagi ko unlawful activities pan kira khot kira aduma tak same thing aku honorable chief minister dah threaten tahu report ini mesti aku state na dum complaint tahu ya si tahu ke bekari gino aduna masih am samna habda Manipur se party ani sige sanabam lampang na te haba aku ki praja se mokoi na thum ba ya ba ko badminton sanadna football na kaw na ba aduga bet ki ko quick shuttle on na ba tennis ball ki ko ngasa ki tennis ki ball on na ba cricket ki ball ka bet ka do aku na te haba yes aku praja ne haba praja se aku ki ko fundamental right se aku ki constitution na pi bane ba constitution se chana handu constitution ke mating na lenga chi ngak biyo ba adu na tak ta ka dinga sai ozana haibudo khoi moi leiba mayam sidam ta hambira no sai hu ko sidagi potha bi ko di sainas lobudo ko lobi gro na haibudo masi ozana haibudo tar ka do de adu tar ga di ko adu na ta sing nai ta ga di madu maksu ya ba na ta bani na noi mayam lobo ga di khoi praja sin je to mai rak tek to hunjalam ba ya bro hojik aina haje ni mudi na khoi potha ba su ya roi ko chai manga gi mandate si pi ga bani adam ithok to biyo akhoi praja na khoi matum de lepi ko adu to bu bu akhoi ko leibak sida khoi gi nungsi na ba harmony ha bu ko akhoi gi communal harmony se hanjalan biyo adu na sa gi akhoi gi lam hen ba na sa gi ko mapan ti gi changa iba ko akhoi gi lam hen libab sing se adu hojik manung da oitar ga so akhoi gi terrorist ki thabak to ba akhoi gi ko ta seng na hojik communal harmony pa jana thuwari ba kangbu se masidi warak piyo aduga adu natabida ngasai ko hekta chawgi ngi ngasai khoi hajabudo khoi gi victim oriba ko kangbu da yam samna hai ta gadi ai gi yum mai sa ko ta gadi ai gi mai du kan ba ta bani ni mai kali ba mi du ngasai ko dandi pirak pa ta tara gadi akai bam lakane ba aduna masigi posi leibani na masi khoi na wa yam kana ngang su phatab lei adun thabuk tawo matam da section na tawiyo aduga khoi praja haibase nuksibiyo mitei khangde amma khangde nuksibiyo adigi khoi gi अखोई मपान चंगईबा कुकी जोमी ना क्लेम तौरीबा कांगुनसु नखोइना तौरीबा प्रजादा को अखोई मितई हाइबसिदा तमना अखोई एनिहिलेशन ऑफ द मितेज इज द ओनली वे फॉर सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन काने को ngasi थोकले को मदवान के तौरी पोसे मसे हंदो ai हाइजे से को हंदो पियो अदुग मसे अखोई इसाना खंगना खंगना इसागी लाखम दुदा दम हनगो सिगी लमसे नखोइना कुसी तो याबो मफम नते हाइबसे हाइजिनिंग ओके याम नुंगाई से ai लोशलपुगी अमा ओइरो को अखोई मणिपुर अखोई सिंगतम गी सिंगमी तमी गी लेबा ओइना लाइबा अखोई इपाई पुना थममीबा अखोई को ngasai concept मणिपुर से मसी काहन बिनु यस हम समना हारबदा को अखोई मणिपुर हाइबा सिदा हिंगिबा प्रजा अम खंगे अम खंगे लोनम पुनुंग सिबिउ अदुगा हुजिकी को ngasai अखोई याम नैनारेबा जि concept मणिपुर से करिनो हाइबसे को concept से होंगन बिगनु अदुगा ngasai अमा ओइरो अखोई हुजिक मसी काई काइसला बनी अखोई मसीदा यामना मेजर ओइना लेजरिबा अखोई से मुथतरगदी मणिपुर थोगाइबा यारोय हाइदना मसीदा इजदा अटैक तौरिबसे मसीदा अखोई कनबियो अदो हुजिक मसी मणिपुर ngaknanaba chongthariba kangbu singsida anti national oina lawduna masagi ko atamnana sumaina yam kanna kano tawpase masi tawigunu anaba layang mase patient hatoga loire and haiba khanmagi wakal do adu thaduk pyo haibase masi